Kruženje vode u prirodi. Količina vode u prirodi je uvek ista. Ona samo pod uticajem toplote i hladnoće menja svoj oblik. Može biti u tečnom, gasovitom i čvrstom stanju. Dakle, voda u prirodi ne nestaje, već stalno kruži. Sunce zagreva površinu zemlje i vodu u prirodi. Usled zagrevanja, voda iz reka, mora i jezera isparava. Pretvara se u vodenu paru, koja se diže u visine. Na većim visinama, vodena para se zgušnjava i formira oblake. U dodiru sa hladnim vazduhom, voda se u vidu kiše, snega ili rose ponovo vraća na zemlju. Jedan deo vode odmah ispari. Drugi deo otiče u potoke, reke, mora i okeane, a treći deo upija zemljište. Deo vode koji ostaje u zemljištu pomaže biljkama pri uzimanju hranljivih sastojaka iz zemlje. Sa zemljine površine voda ponovo isparava u visine i time se proces kruženja dalje nastavlja iznova. I pored toga što proces kruženja traje neprestano, moramo čuvati naše vode i truditi se da one budu čiste.